Bu video kamera hoşçakalın. O selam söylesinler bugün yine arkadaşlar bugün ben YouTube havuza yazıyorum bu aman koşulmuş videomu var. Bisiklete kaçmak şimdi havuzda yaptı var mısın? Daha avararak baytek bu. Sen de ara olacak. Size kısa yapmayı şu kiremle kim yaptığımda ben bilemem. Şıkkırık bir canım var şimdi. Şıkkırık. Ne yapıyorsun? Anne bitti. Ana gitti. Ne grama gittim. Kimse sakın gitti. Tarafın tarafı geçiyor. Şimdi çok kapat. Şimdi bir yaptım. Şimdi ne oldu da sürüş kadın? Ve sen kimsin ya? Sen kimsin daha? Bir de adas geldim. Bir avluda tamam bakalım. Avluda onlar aldım. Adas bitmiş mi? Asıl atın mı? Bir adam Tiko. Şerga taksi. Benim adım Darko. İstiyorsun o? Ой, көп доспашы, бері шетелдер оқи болған сөзі мен басқа оқыдары оңда бері адам жатыр. Мен сол адама барам деп, сол ауылда жоғалды барды. Есіге шығып кетіп, маған көмектесші, дәмші. Саған қандай көмек керек? Қандай көмек керек енді бері үйіме бар, мен үйімді қайда келіп сен ашып маған мен сенің үйіңді білмеймін ауылыңды. Мынаны жат, мынаны жат. Ашық барасың мен саған подаркам бар. А? Подарка. Хей? Мен ойнайын депсің ғой сен де? De. Sonuçta bizim bomba. Uy bomba. Şu son olayım kendinize basayım kendinize böyle koy. Ana şimdi mi? Sekarang itu dengan sulit alam karakter. Juga ada dan zaman itu. Ağzı sugur ketok. Benim mutlaka itu havuzda havuzu sen. Her şey kötü var. Adam yazmıyor. Adamın bu yapması kötü. Ay Ömer. Kaydasın. Tamam niçin bakalım. Tamam açtık tabak var mı? O sana ama sözü var üzümürtler var. Üzümürtler gerek bütün mağan. Üzümürtler mi bana? Görüyorum. Üzümürt kırgım var mı? Üzümürt kaydetmedim.
Hayırlı değil. Allora ma cosa avevo ricordato di correvo sempre no devi ma come ci si bavrati kata semi da у нас с нами как ах так ура уф не думайте я заказал что-то Dostlarım. Dostlar size bir şarkı yazacaktım göstereyim. Так. Қазір үйтіп қалған әжемен кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерде стол тұрады. Мына жақта ромашка бар. Яғни сүтте мына жерде бізде алма, мынау бушкаларда мынандай тамақтар осы мінекей көп сөздер. Конечно, dedim yok. Так, buna peş option. Mecbur polnu götürdüm. Ne kadar bir skat bir sapık yapacağım. Yardım aslında tak. Mecburiye bir skat yapmasam mecbur. Böyle tak. Mungkin biasanya beliau beli kredit saklam. Satu agar kami aman kredit saklam var kredit. Ini diminta seluruh. Ama Aksadamaz adminka mаған осыны сететек адам админкаға шыдаса полный сағатқа яғни шексізге алам өткен маған Акsadамаз админкадан бар ал мен алып келгеннен кейін өте ұзақ видео 13 сағат немесе 14 сағат болып кетеді ал осымен видеомыз аяқталады ал сіздермен болған мен Дәулет ойбай стадион қазір біз кездесетін боламыз қай жыл кетті еба жаба шашарып жүріп үйімді таба алмай айтпақшы мен тұрмын мен ұшаламын екен мінекей тұрдым біздің жатымыз мынау адам әлі тұр екен бір күн бойы естіп тұр не істеп тұрсың сен мен кете алмаймын көмектесші деп көмектесші ей жақсы көмектесемін бүгінше біздің үйді төнеп шықтым ба саған подвалда үйге барып подвал жасай берейік енді осылай жасай берейік стюардмен барсек хоп мына қазақ мына жерде ал достар біз подвал жасап қойғаннан кейін кездесеміз мен бірінші ваннада осындай блоктан қойшыған бірінші кетеміз қазір картондардың барлығын жауса немесе мынау мына жерде подвал бар мына жерде просто астыңғы подвал ғой мына жерде тек қойып тамақтар тұрады осылай қойдық мына ал жерге бізде
Deneyeceğim koyacağım. Nasıl yapacağım koymamız. Kanalda fanlarlardan koyarız. Hop hop. Burada bolsa normal işte. Daha sıkıntı daha söylemez. Çıkmak bizde almazlar adım olan. Burada da kamba hatta seller almazlar var. Genel burada da kreatifin yani ne zaman akşam bittiğinde de yani kreatif bittiğinde ben bunu boş yerden açıp kreatif kayda satıp aldım. Ha. Arkadaşlar bu yüzden böyle kayda satır. Bu yüzden böyle kayda satır. Hani Prenses Aslan kızağım. Tabii kremesi betonla kapatayım. Naşatı bitirmiş. Bir tübesinde bir naşatı da kırıp bozmuyor. Hop. Satacak nasıl edeceğini diyeceğim. Aldıysan kadının önünde koyalım kışkına ilk güne değil ki yapacağız. Dostlarım yemin eklesin buldum. Pardon. No. Zaten kalbini aceleyelim. Buldukları bulsan tık. Hop. Ne yaptı? Hop. Reverter resmi sonuçta yani hop. Hop. Сейчас был kreatif absetzen da. Kreativ zu jucken wird. Hey, David, hakikaten. Arkadaşlar bizler hazır. Oturguduk böyle sallayalım. Hop. Aldı sana hasta kaldı. Bana gel bir zapit koşmam. Bazıları biz bulduk. Bunu iki nazirde buldum. Bunu iki nanda buldum. Nazirde de buldum. Bunu iki nandayım. Nanda oldu. Alsa bizim platımıza ayaklarız. Cürümü bulamam. Kalkarda alsa bulamam. Aldıkları diyeyim. Osman bizim videomuz ayaklarız. Disney yazdır Osman videomuz ayaklarız. Gözlerinde eski bizimle eski.
Hemen kalacaksan bak. Yine satın da olsaydım. Bittiğimizde. Çok güzel. Halısın. Hemen babamın. Tak bittiğimiz. Çık. Çık. İstiyoruz. Koyalım. Hop. Koymayı bayağı güzel bilmiyorum ama koymayı dedim. Güzel bir boka. Oy. Şimdi unuttum. Kaç sürü sakatlık var. Bu olsun bize halı nasıl Arkadaşlar ismimizin noktalı Drama Muhammed'den al koşallar.